Kanin goa tapenang iya karap dairom epontu Yakamauri kongoya kongora inanon de tairi kiai. Naran Yesu au kona meuri. Sata torona kon te atua. Sangani kuara nepunde po mera kakai tau watuar. Ibukin tapanin te meu don Yesu aream diki te mena. Sdarome na penakoi matuar. Nkai meu rayampai. Etuai kona ni kaira ki don tam neim ni buobuoki. Nkai eiria ni da te pure. Sipusiku pokonangan ni da tioni meki e ko aua. O ni karika te tam nei e potuma kai nanora. Ko tai nanora nam teka, ai rom tete na koida, de tairi kiai. Sana koim nai kai don Yesu, ai rauea, awara saka meu. Amen. Te vare, e reke menzio te mens, ta anira ante makoro ai anoa, o ki bunai ka te pui meo noa, na konu wapui me aua. Tāniera te makoro ai anoa, o ni ki puna te pui meo noa, na konu wapui me aua. Te reirei, kanikinaean na Aomta te Atua. Kanikinaean na Aomta te Atua. Te ki bua erineaki, kapenean te ki bua wapui me te nua. E ka ngai tēkana. O e kaira kia ki tāniera mei nanoni neia. O ia ki nora ki koa kina tauana. Paki oinan ke ioni meki nā tuana. Pon te rongorongo e kamino nano. Ana rongorongo te poke e tāniera. Ākisi mai sinongorongo i kā kamimi inanon te poke e tāniera. E poni kamino ana petenano. Yanguan na papakin te tai. A reanko e meo iei te Aomta e tāniera. E pon tēkin tāia i kā akakokoro te poke e tāniera. E poni momen te kaira kina ko pāpuron, ni ka roko a kausin te tau tēka nirene, me rom i pāretain. Naka warereke ani kānga i pā tepo ki a tāniera, pon tēka nana tau tēka te Atua, a ia ki pipitaki, ina noni meun te Aomta e pipitaki aronan tau tēka, o ni kairiri. Ngana ena kuaua e meun tāniera ki ana rongorongo tāniera, e tēkin tāia i kā kakokoro nana karaki rongorongo te Aomta e te epera, e pundiki ei, e pukina pa te Atua, e meu naki toki, o naki tōtoki. Āpone mai spei kā a kaotaki ia i aron tau tēka Aomta, ni ka muini pēia na Aomta te Atua, e te peta e iuta, nka iari ki pa tēni kai ngaia. Tauan tēkan te pōta Aomta e iuta, I rauia I kareria, e poni moana kin te reirei. Āpon reireia ki tēni kai, ai kai iuta, ai aka te I mea ia tēte I kareria. Saksi ngai e mea, e pon nora kina pēroi e tau tēka ni pāpuro ni me pōsa, ni pisi a roi e me kina ki a na Aomta te Atua. Naron nea sinori an te makoro te uana, o te tau tēka ni pāpuro e pita arai a na Aomta te Atua. E kataia ni ka meunai aran nipera te tau tēka ni pāpuron. E kataia ni pita tiara nipera e tāniera. Pāpuron na kon pere te siata. Anania e pita ki na kon sāteraka. Misaera e pita ki na kon mesaka. Awataria e pita ki na kon nāpetenoko. Āponi kareke inga I kinaki ai ka apou tāniera merona a ke tenimen ia pei ai kareria. Āpon diki pa tāni puanga te tau tēka ni pāpuron, mea te tau tēka ni pūsa na Aomta I e apou, e ngēnki aponna ki konande ki pai kareria ngai ani kuaua. Āponi ngēnki apita ki araia, arapekau ai a tēte mea ia kate I kareria, me ki nā ki ia pa Kain te peta I utangaia. Ai kā na Aomta te Atua, e puni sukun narona. Sina tara te rongorongo e nei a reian, ndeita ki me ka pakan te Aomta, e ia I rouna te mākam tau tēka.
Ia pun kita naging kai yana tain tau te kani pukana tai we ni papurun. O ia waking kai tanira. Nte kina na tau te ka we ni posa. E tarayas. Arabaravarin te pongei. E pun ka tere ya chenano ni kai yang Atua. Me chenano bui ya kora. Iro ya Aomta te uea. E tarayas. Akiron tanira ni kai riri. I posa. E punti ki tena nupu iro ia i posa i puki na patanira, e te tēni kai. E ta pentamatamara ken kai kinakina, i poko i taini kai riri, ai ka puni Kain tepe. I pukin tena non diripei, awa au koukora ka puaka ka tanira i posa. Naron te akina nan te wareware, awa puni ka tayang kai posa, ni ka meuna anatane i tanira, narona ntaron meuri ia te Atua. Ayang oia pa tiaron tarameuri, ena pun si karawaki na kon te uea e tarayas, awaki ariki. Ea pun din na kong kay tanira inano ni kangangan ti pepeire, me te tua e yaron nei, inke ia kametoa ki rong te uea are tarayas. Me nge inke e kataki ni katoka ki tarameuri an te Atua, i rong tanira te tua ei, me pun na ki meus tanira ne po te Atua, ntai ake e tatane iei. Naron nesa taia, aos tuanga ki pae ka tuaya ki tāniran te tuaya ka meako. Te bena kona i nanon nei arayan, ayaron apun te kamatiaki. E karawa ki ai na kon tānira, pa ayaron te kauringi na koia tēni ka iei ka iuta, pa nā taia, ai e tau te ka pūsa i yoia, ai pun ria i tiongo te ka irunga. Sa tātou kin tirongorongo, pae ka meua ki tāniera. E puni ka meua ki noni mekinan te Atua. Are e tau tea kan te maka, mea te roiroi. Puni moan te ka kannato, o ni maka ana tau tea ka te Atua. Ao punna ki te maka te uana, ki te tau tea ka te uana, ai kona ne ki ana. Pai ngēn ki ia kararoa ki te peta e iuta, me Yerutaremu, e nena ne poa te Atua. Me te Atua, e te imetoa ni mena i rau ia Aomta, ntāpo i kia mena i ei. Ina non ro tongi nei araian, au puni ia ina te Atua. Karawan e stane i ei, pāroran ne poa te Atua, e pundi ia inika te imetoa haki. Pon te tutokani kai, irian te kakaoni meki, ne puan o tarmeurian te Atua. Naron tāniera, e tutokani kai, nsipangana nako, o iri ki ni kakanna toara na ipoko i arona ni kai riri, ai kai posa, ipuki na paeni me te Atua taina. Io ni ka kiaran tāniera na kon te ara te uana. E reire ia kia ia katei, me ia te i kareria. O te wareware ngai, o stuanga ki pā, e na kāki o ni mekinan te Atua. Pon te pai ia ki ko nākin tūka ki o ni mekinan te Atua, i bukina pā e meu i nanon te Aomta, naron tāniera. Sina pene ne ka pai e iron te Atua. Satataru. Puoki ra atuara i ron tām nei mai māka. Pā he narikira ke inanura te kan ne poiko, i nanon te koaua me te roiroi. Ka wakinira mena na kairiri te wāre buākaka, o mena i roura, ngai skaina noi kon taina. Anganira te rau, te kukurei, me te kāwakina ki roi. Kāwakini meura men te kapuane pai, o kararoi aore kei ka naurua merurungin rapatara. Kakapai ai rā tuara, ngai on taina. Irong Yesu, sana koe mnarana. Amen. Kanikinaean,